inhyira mo pa me ba no mo frɛ Nyankopɔn inhyira mo papa na enkoso na e mo pai mo bon pai e mo kai e ko yate jumedie bon pai ya mo kai jumewura mo fa ne nka mo ma ho mo fa ne nhyɛ mo yam bi benefo se dodo ani sale oso takrache e fe ne Blessed Foster ono ye ne famu de ti yanso ye de ye mpaibo a ye de ta ne chi ti ya mo moni din o fa ne nka mo ma ho ate na mo moni din fan chire ewurade se ewurade shira Foster shira bono ho bai shira o kanyina Nyankopɔn wote ye bo amane se Ewurade Nyankopɔn afa no so edi dwumadie enye media yinko a ena Blessed Foster Ewurade afa no so bi ayenam so eka ahenie ne ho asem ekyerɛw meka sompa tara wan media no nya no nko a Ewurade afa no so ebie clinic hospital sana meka no hospital kese ewo ɔman yi mu okotachima yewo kosunyanya yewo ukonkransa yewo enkran yewo tema yewo enigisem ne se baby ebobo Canada yewo Kumasi so ya adia se inshanka Nyankopɔn se 21st clinic etu asite ewo Ghana ha baby ya ne ntwea so ede yare ne haw ede yare ne haw bomoden se yare bi apene ho asem abewura wuni peduem na etete okekete so a untumi na anopei me come for 21st clinic at the mount say emfa wo yare nkochinchi baby ya bra 21st clinic na wo ba Onyankopɔn befa Blessed Foster so na wahwe ama yare bia wo de bae shiranka Nyankopɔn se onsorosoro Nyankopɔn man nyansa ne nimdie edufra ode frafre nuru ewo wo yare na wo de ba Nyankopɔn fa no so ma eduru bia wo de beka yare no ekotu asie deku enye se ekosorosoro eye siatika anase eye omojemu yare ewo wunti ewo hefa efri wuti besi wunase yare biya Ewurade Nyankopɔn de hunyansa ne hunimdie e de ama me Dr. Blessed Foster Indibra 21st clinic Ewurade befa no so aye uye ubenya pomodene ne wanyina che e de ahwefie unyankoi enti yare bi aba ba hwe wo entena ho nemu fabra 21st clinic Ewurade befa doctor so na wahwo Nyankopɔn adom o doctors ahoro bebre baby obekɔ bia Ewurade befa won so ahwo kama ontete obekrokro na nyame befa won so ama wo ho ato wo beto edi honam fam Blessed Foster eye edi akoma na huhum so wo fa heavy akonto so ye bible so edi ayechi edi ze sunsun di a woni problem say ye honam so wa woni pro and when you pray nyame befa Blessed Foster so 21st clinic so no mama waduru a o yare betene pe jinam bei na tworo obi pa fama yenian mo wabuchi mo fama won adias number obetu bi ahwehwe yen echi kwan eye 0540 311 311
0540 311 311 0540 311 311 21st clinic 0540 311 311 Chiro na fama ubi wankasa nso na ahododo wa tracy number frɛ nye beje wo fa so be ma direction baby ya na wo benya ye na yakopon afa ni boy ni so asaw ya ready shira no kam naka amen mi ba cho fa Bible yeshe wasumi yase wo ye ne Awurade ne yaje nkwa Yesu Kristo dimu abeja ye de aseda ne munyama udin se wo na mutumi so nene so wo de ya babie mu obefa yemu aye ye ya wo de yantifa yemu ye na fa gidin fa de wase se Awurade wosane e wo mununkum se wo de ochi ewie pe ye bre wo manfo da wase se ne wabaye wadwuma se de wo pe enye ye pe wa bre de koranse na wudi hini wotumi Ishiranka wudi dom hina safo Awurade ayeye nkan doba Yesu Kristo dini mu amen ene osumi Awurade nam ne dom so wasesa no kora debia wode Awurade ye enti se ebi akwantu ye dwumadie no unhu ne se kanini biem Awurade sesa no die honhon ada nedi na dwumadi odi amaye se yenye enye se bia ye twam na emum osesa no de akọ anim enunti bomoden se wode honhon ebetai ene osum yechi bebi a honhon konkodi ye fa bia eye chiresa na mayenko ho enene honhon konkon ode ye ena enunti mayenko fa Bible say a keyboard yes asmafu enyumano eti dunsia pensaya eye edionu enu na de somuno Paul ni Silas bomba eto joma onyankopon na nebiafo no te nembofrim ara asase oso FM ma efiase no nyina ba wosoi na munum ho ara epono no enyina ebrum na won enwoma esanesane efiase refo no efri enanu mu enyane na obu se efiase pono no ebrum training kranta se anka oribedi no ebrum emise osusu se enediafo no edwan Paul ye ne kasiye tie mo se sha enye wo bone na ye nyina ewa ha Isaka ne ni America bai no dia hobo ebebe mpo ene Silas woni na oni wo fi ebi o se ewura no yenye den na kwaje ye mpa wo se Awurade Yesu Kristo
na obaji fie ewo ji Ewurade Yesu Kristo di enti osumi emu ade ye fa pim nyina ne se ye kwa heaven problem ewura nom yenye den ye nyankwa ewo de esi ti Ewurade Yesu Kristo ebi akonto ye moto nyina ne se ji Ewurade Yesu Kristo di na obeju woni fie ene wo sumi ji Ewurade Yesu Kristo di na obeju woni fie ina ewa kwahia kwaya dia so woni kwa won sepe penny force won kwa na wa na Ewurade Nyankopon sansa oye nkwa Nyankopon yen ama ye fu owu mu abukwam enti enne osumi eye ayeyi eye worship Ewurade se ye ba ye sorry you foi miemi why ye boni bi chere wo di wo go fias di wo to die na wasi wan subu obue nemo otocho bomba tojo menya intimene wo anobe ye tojo ama ye wamanyen kra enyankwa ye waji otumbonya ye tojo ye shiemu woni dimu sa ye shene ni monyam obosome mako ensuwa ndawo no odimene ewuemu yenso oma ye odi ewura bosome nsu ye ni ewu ye wurem na odi ye betwa ewo ni tumi enti mene wo ene yesu ye dana sasa ye shirani disa enti pomode so do hu beshi emise bra wo chance yes otojo na our problem neso wan hwe o hawo ye di wo akwa kunja efiase hwefo na efiase pimfini o ene ye do mahye ene ye yi awefo se o nesa to foi o remfo nkura wa deja ko na owo tojo na owo ni aji o hanu wo hodie amane no hodie na se oba tojo ma se ne obema o hanu be pakesi nchen na wodi ni nyina ye ayeye e dia mewurade a ni achechiri ubi ebe sale ewe Yesu Kristo dini mu bebia ya de wahye se ye fiase sunsu wa fiase bia ya de wahye ya de waduma hye ya de wo mahye ya de wakontu hye ya de wo nshira hye bia suru ayeye odi ebia ogu bia wakomam se wo ye Ewurade aye wo so ye Ewurade onu akasa tumi ebe woso apunu bebi ebi Ewurade be yiwa pie eju de dia chiresa e owu afiase enne Ewurade be yimla every owu afiase ya afiase baye de ni man
sɛ ɔyɛ ne tete na no wodeɛ yɛnkɔ yɛnni awurade akyi sa yɛwurade pɛ ne yɛ yɛama ne ɔtɔ dwoma ne yɛyɛ to ɔma nyanyam ayɛs
Mama
Oh
Yeah.
to amenipa omoto metonya mama
So
wamame hey dadanyi nara meshewe nyonyam oh wamame watomio wamame eradie meyi wayo eradie betontomwo
famrenkanso nyene huja hu ya irimo waso na womo le masande ni basai ya irimo waso na womo
Anoni
sing. Adienina isimo sing asinina eso mose emi asimunye abenina
one. And then the radical say, have you gone through some bar? Yeme sorry nisa. Yes, sorry nisa. Na ye ya kuye nisa. Ayang koda. Ayang koke. Na gribiesi. Ali assim. Sanona or my praises kakra. Eradin shraho and chebe from wabem ebi. Ose na otochum eyi nyanko paye. Ebra na other prison. Odi yeradi aye. Yes,
Dr. Blazer Foster nyanko baye na dom akofa machines akesie fi Asia brochimemu wadi ase oba doctors wo ho onu angasa pemu no ho nyame be fa so be massage wadi ase ye massage ya ho so mpa ebi obo onu ma onu massage no wa massage ebi ya cultural center 21st clinic abra ya be video so doctor be your exercise wadi ase na correspond na Amen. West ya kono ni moja ni tumeje na ayane sikate karo wasa sini kwa fa first so ituko kwa Bosumi ensi ase na sorry radio no how sorry eti yesre radio se bra yede na yeye ene ne ntontom amani enyi mosi wote da mesuyi mene me hubi yo ma ye wodida
mesuyi mene mehubiyo maya wode da mesuyi mene mehubiyo maya wode da mesuyi mene mehubiyo maya wode da eradi wode da mesuyi media mene mehubiyo maya wode da eradi wode da mesuyi mene mehubiyo maya wode da. Numbers chapter 6 verse number 27. Now for me thee and to Israel so na me die meshira won. Now for me thee and to blessed foster so every thing and the blessed foster so as of already thing and the senior mind so every thing and the obedi so one guy say amen. Edi kakaka ne da so ba eradi wudi da misuyi mene me hubiyo maya wode da misuyi mene me hubiyo maya wode da wasa subuna katira de say eradi wudi da misuyi adi mene me hubiyo maya wode eradi me wudi da misuyi mene me hubiyo maya wode da wabo so me soyemo ene to so me anuya oyi kire me say yen sori no na onfa ni di entoso odi ajua odi kwabena odi kofi ene de Awurade Yesu di eso odi no so Awurade di ana so ana na ya de fra ho eti edi ya body fra won ene de so dom hina so Awurade di ya de so odi so was 126 mo wa boso men so na da mo di ewuram se obi bondi awo kwanso awo yare kwanso awo bone kwanso obi pana wasa komo di won samampom esieye obondi awo kremoso obondi wa tura di foso na all commanded na all chanted any good is so our children our children our homa ewa Yesu Kristo dimo wudi empie ho Awurade di empie ho sapana na Awurade di na da oso no ena oja empie ho na enkoma ho na ka amen Yesu ama ye benya ho adaji abomba eti wo koi ye na Awurade Nyankopɔn di ye na jinkwa Yesu di no enta oso wati ka mo edini na oso wo oso a Yesu Kristo di ena oso wo ofia edini ena oso wo wajuma wa edini ena oso eye di beya eye Jesus Christ edino enta oso Awurade Yesu Kristo di no enta okra so
enda ho so enda ni pebia no so baby abeko bia edi da wo so edi se obi bawdia na wa bawdi wo kwampa so a edi ni eyetumi Yesu di no eye power edi no eye cha edi no ekoma no ho 2026 wa bosumi nsomo ewade di ne da wo so ekoma ho enye wonko edi ne enta wo maso amania bi ba na wo chimo wa bosumi nsomo edi no enta wo so enje wo fi owuom emra nkwam Yesu di no a eda wo so no was na won family ento won so sawo fi hohum was sorry already di enta wo so 2026 moko wa busumi nsuimo samania bi ba aframa bani bi ba ne ya ensuo ne ya echa se eba jumam se eba so ewade Yesu di no anchao enkwa edin ensebo ma edino enta so ewie ba edin ndimbuao ewie ndimbuao ensuo ta ensuo ni nimbuao edin nti baby ado be fa bia Yesu Kristo din nti endimbuao na enwie uye ewo Yesu Kristo din mu naka amen edin da so eti shawo yi baby abeko bia was me everybody need that me sunyi me ne me hobi ye maya wodi da me need that me sunyi me ne me hobi ye maya wodi Yesu dino odi boy Israel hobai every watch them from every pharaoh ni dom nsamuno erade Yesu dino ambo kwa hobai ambo kra hobai ambo hobai ambo mewa kwanto mai o mewa school erade di ambo hobai o mewa kwanto da safari di amko hobai baby over fabia yene wadi Yesu Kristo dino enya bamba okra ewadi din dawo so ena so keke dawo so se ebo nkwa hoban ebo ba fi o sebofo owo bofo yare bofo wa fimo wa busumi nsumu sebofo boni bia unity a Yesu Kristo dino emo hoban emo nkwa hoban emo sika semu ban emo duma hoban amo pom de hoban efi yare bone ho ewo Jesus Christ di mu naka amen kase rade me damasi enti to aso eyo sorry anko eyo sorry ya musa bibia na waye ni nyina amaye okode rade won son daye ukomi emu a on son daye ono mekasa kajera ni se me solo meyi waye ebre yi mu mekasa amente woni mame ma okwanya na bra platform yi so na sawo na yanko ade a mayente wonka fre o sorry mu BBS 0548 931 FM 0548 931 0551 931 0551 931 0551 931 0548 931 0548
931 931 0551 931 931 0551 931 931 0551 931 931. Hello. Medafo Beni. Mabna medafo kase free. Maduma. Abna fe o kase free. Aya aduma o meduma ya. Aduma ma. Medafo anopei. Mr. Mama. Super FM. Yami ayo yo Mr. Eradia for sorry no be your own century ni won. Yedi Yesu Kristo moja son century ni awanya wo sorry mu anu. Ewo Yesu di mu emoja ne yede sa no. Amen. Emma wayarisa on century ni. Amen. Emoja ne ma ho. Eradia aduma that's an ebesaisia. Amen. Tiano was muntem. I was sorry nkwa. Okay. That's Edera diasi. 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 0551 931 931. Hello. good morning. Morning, mini aba fefe udi de de ne bebre akase free. Amen. Praise God. Praise God. Amen. Amen. Edi Yesu Kristo moja no eye nso no e wo worship ya no e ma won century ni. Amen. Amen. Bye. Bye. 0551 931 931 0551 931 931 0551 931 931 Super FM 0548 931 931 04 Eunice is Remio 0548 931 931 0548 931 931 0551 931 931 0548 931 931 ahaya sompa sompa de obi anim se emakatu pa enti mesra se hwe na wa ma wa fidie no emfiri ha bomodin se dwumadie bia fra no pa kosi anadwo ahomache ye nyina bomodin na fa ho hyem na ni nyina ewo botai ntia ye yes dwumadie ati ase ene worship Erade si yenyi ebi enipa ba ko mienu binti ene Erade pese ofaso eje no nkrofo wunti ene Erade abies akwanya wunti ene Erade de sa sompa
media aba enti hwe follow di achire ati ase ye wo Facebook ye wo YouTube enti ko ho okọ asompa programming na ko like na shine heavy akwantu ati ase eja dem to tatata radi guso ye na twuma Yesu ama every Thursday morning bia dumienu bosie kukuro neja dem to tatata ene de papa ka se ye ba ye meye ni ti ye nto aso ye sori enrade sa sompa 93.1 sompa ema aketu ya ba heaven akwantu ni sompa ni enrade nshira na won ka ho medin the comfort tabi jimenam bay ebia na opesenka wo frebaso ebia na opesenka obeye emwa e wo sa adwumadi Jenam Bay 0242 15 42 20 0242 15 42 20 0242 15 42 20 0242 15 42 20 Serade eka wakoma sebra na fesika beso dwumadi mu a emfa ensie yai ensie so fabra sompa dwumadi mu na eradi Sompa FM raden kan ho Yesu amba da se ne besia me hu se ball no ati ase Ghana egusu ayewom yemfrim ti obi anyere ne ho na mpa bonus anamboa ne yanko yenim nyame yadoma I think say Ghana ya se me da ma che won ti me da yeso so ye be ball kwesi ara ede eni enumre kwesi ara enumre on ena me da memene da ho mache ye na said ye heavy akwantu ye no ti born so ye na ho so mba ye na ti obi ahwe so mba obenya born ni bi ahwe erade nshira e ga se e comfort se wani ji ade no Ghana de obi nyina ye mai e ya goro ati ase eni ye di amin shira ye ko heavy e ba akoto aso e wo ya min shira Eradi Jehovah